Chief Minister ZORAMTHANGA CHUAN MSU General Conference voi somni pakhat na HMANPUI Sport Authority of India SAITUAL KHELO India Center ATAN Serchhip Boxing Hall THLANG District Project Office le Block Resource Center 10 ULLAS CHUNGCHANGAH one-day workshop and HMANG Engineer LALRINAWMA'N second Mizoram State Level EMRS Cultural and Literary Fest HAWNG Serchhip Cable Network clear to te chibaivek ule CHANCHINTHAR lo ngai thla anga chiar tolel du lai Chief Minister ZORAMTHANGA CHUAN voin khan MSU General Conference voi somni pakhat na thenzola HMANPUIN haramle nam channan tu laka ma doi o kan chua thiang lawa kan chua ngai hek lawanga te Chief Minister ZORAMTHANGA CHUAN MSU magazine kulwa TLAWH zarzoa thu soin Chief Minister CHUAN zirlaino pangmel dom tak tak zirna pia lama haramle nam mangai na thinlungpu hetiang zat kal khom ka mu cheu thamwan thakati a kan chevela har sana thlengte wang local kan unau ti ta na in na tho mutu te kan ni a thilti te hi chuan omani ati Mizoram in boina to zwal wang lai thamwang taka kan om theina mun East Pakistan kan lu laya kan thamwan zia kha soifia thiam har le a lungmuang a zan khat mut kha thlak hlel em ani chutiang che chuan tun nai kan chevela boina le har sana to kan unau ten thamwang taka mut mu an to a ani tin nun an man theina tur Mizoram an ron pan le an be se ang nge ya ral muang an om me khi hluem em ani ti a chutiang lo ti sak theiram khowela ram ral muang berte zingami Mizoram nei tu kan ni he hlutzia ingai tu achinang u boina na men lo paltlang nuwa ram ral muang lo ni ta Mizoram hu hang hi an em ani ti in kan nei ang rem na le mona tling nei ve thei be sein kan chinom state le ram ten Mizoram lam hi an ron hoi china aizol hi an ron be pop chin Mizoram hu hang zar po kan zo tlang chhozela kan la zo chhozel don ani ti a tun nai zo fa ti thlawang ho na na Mizoram malak na tlang puitar langin heram le nam chan nan hian tu laka ma doi o kan chua thiang lawa kan chua ngai hek lawanga ti bok boilai huai sen takami puite ta na zirlai polin ma alak chin zia te khathe ngil the ani to lawa ramta na huai sen takalo be to tu te nung kha lo zui zel ula heram le nam pathian min pe khi mangai takin en kolang u ti in zirlai kal khom te so mani The Ladies Organization te chuan Myanmar atangral tlan te mangai le duat taka Mizoram in alo tuam hloma wang an lom zia tarlan na le khapui Chief Minister hna le Central Waimi hna an hlanani he huna kwal zom purobad romoi roi te Minister point thu soim Tourism Department Hall thara Mizo Students Union ten khompui an manawangin lom thu soya Tourism Department hian thenzola vekhiam golf course aneya tun tumakal khom zirlaino pang atlo du te chu amanzat ve in antlom don tia soyeni Mizoram le India Sarkar in remna thuthlung khalhu ema masona dom tak tak kan mu chhozel ba ka Article 371G nuaya kan nam kan ram hi ventlat kan ni a hei hian kan shwai tu masa te lo fin zia le ram an mangai na thuk zia atifi a hle khatiang thinlung khapu in voina thalai rual te hian ram le nam mangai na ril ru ipu zelang uti Mizo Students Union General Conference voi somni pakhat na hi nimina changa nei chanani a naktu thlenga o ang voin wantlang in khom hi lalram hluna fan ai General Secretary na kai shwaya Pastoral rin chana EKK Thenzol Bial Twin Hun Ser Manga MSU General Headquarters President Samuel Zoramthan Puyele Central Waimi President Pual Vanel ngetaten thu an soibaka sombik midang tem thu soina hunan manga MSU life member hlan tenei ani baka namlam chi sang sang entir na te buat sai ni in zai thiam ten hun an mangbok Sport Authority of India SAITUAL KHELO India Center ATAN Serchhip Boxing Hall athlang chu setba in lom omanti thon soi Nimin tlai khan Serchhip District Boxing Association setba chuan and President Pukapliana Pachuaw ka ishwaina in executive meeting na in Sports Authority of India sain
KHELO India Center Boxing Atan Serchhip District Boxing Hall aron thlang chu lawma man ti thu an soya lotling taka kalpui nge an tum thon soi tun fa wanglo tura khian school no pang second round exam zo vele district boxing championship emo Serchhip District Boxing Fight Night emo buat saituma malak ni senti Serchhip bial to MLA pulal do ma po in KHELO India Center Boxing an nei tur lompuinan September ni somni pakwa sang ni somni pathum tlai khian setba shwai tu te zanji abuat sa isak don bok ani pulal do ma MLA hian Serchhip Boxing Hall boxing ring chhuat pha carpet thar thamasa khan setba shwai tu te hi alo pito bok ani Vinkan District Project Office, Samagra le Block Resource Center BRC 10, ULLAS CHUNGCHANGAH one-day workshop and MAMIT. Sarkar lai pui malak na THAR, Understanding Lifelong Learning for All in Society, ULLAS. Ahma NILP, New India Literacy Program tia shia chin nuaya, Literacy Campaign chu rampuma. September ni khata changa ni riat sang ni somni pathum chungin man me kani a Serchhip po district level District Project Office Samagra le Block Resource Center BRC 10 ULLAS CHUNGCHANGAH Vinkan one-day workshop and mga subdivision level school no pangle zirtir 210 ULLAS Literacy Campaign kongzo neim Education Complex EUCV nga changin Serchhip Bazar thleng banner le poster nen kongzo in he hun hian mangani Vinkan Social Welfare and Tribal Affairs Minister Engineer LALRINAWMA'N Second Mizoram State Level EMRS Cultural and Literary Fest HOWNG Sarkar lai pui Ministry of Social Welfare and Tribal Affairs Nuaya National Education Society for Tribal Students NEST Mizoram Eklavia Model Residential School EMRS Society le Social Welfare and Tribal Affairs SWNTA Department Mizoram Changkop te buat sai Second Mizoram State Level EMRS Cultural and Literary Fest 2023 September ni saria changaniria chung o tur chu voin chomadar somle chan ve kham MZU Multipurpose Hall Social Welfare and Tribal Affairs Minister Engineer LALRINAWMA'N Mizoram EMRS Society Chairman ni bokchuan khwalian ni na hong heguna hian pu David zo mangaya MC Corporator chu khwalzom ani Khwalian Social Welfare and Tribal Affairs Minister Engineer LALRINAWMA'N chuan Mizoram Eklavia Model Residential School shang paruk te tana Cultural and Literary Fest 2023 buat sai ani chulo momati thu soin ra tha achwange be sei thu soya thule line thilati thei thule mi ngai to ana chena athak lok thei thu soin thule hla awangin indo na le in rem na Mizo history ange po mu tur awmani ati kalkhom te chu namnun phung le ziarang te za puilova choinung zel tura chaim nam ziarang le nun phung hlo chu nambo ziani ati a kan namzia hum him na hi midang kuta nilovin ke mani nge mo phurna ni tibok Social Welfare and Tribal Affairs Department chuan namnun phung le ziarang von nun konga theitop chua zela tum thu tarlangin September thla chung hian mimkut mantum ani thule mizo me chia te hum him tu zaka pasha jengnan me chia te din mun choi kan le hum him na konga thok tha te hne na hlan tur zaka pa award somfai cheng noi khatle thuziak che moi keng tel choi moina kumina changa sem chwa tum ani tho soya zirlai te chu namro hlu ziarang chongle nun phung te chu tlom te angin langma se za puilova chomnung zel turina fuya lotlina chang thei tura thanhem ngai taka thiam thil zir tur le midang ta namal somna ni tura thei top chwa turina cha bok kwalzom pu David zo mangaya MC Corporator chuan zirlai te chu thudik le thania anshia ti puitling thei tur khopa thei top chwa thin tur le namzia rang le nun phungte wong him tu ni tumtlat turina cha ram le namta na chorna ni tum tur le namro pui siam tura thanem ngai taka inzir turina fuya mamo lem lo kan bul te chu lo cham na le phurit min siam sak tu an ni thei thu soin zirlai te chu antana changkai le mamo te shia a in ma khwa lok thiam turina cha bok he hun kai shwai tu Social Welfare and Tribal Affairs Director Dr. LALRINAWMA'N te IAS Convener Mizoram EMRS Society chuan kalkhom telom na thu soya Reverend Dr. Sivanal Dika AICS Principal in hun ser manga zirtir tu le zirlai te pual thutiam lak na hun Director kai shwain nei ani
PC ZODINPUI, Joint Director SWNTW and CEO MIZORAM EMRS Society CHUAN EMRS report apek baka first month hanle michunga hun mandan tur tlangpui tarlanga Dr. LALRINAWMA'N Deputy Director SWNTA in Lom Thu Soin hun man akharani Mizoram State Level EMRS Cultural and Literary Fest 2023 hi September ni sari atangani riat sang hi somni pathum chunga nei turni im cultural le literary items rangshang mangin inti siak na nei ani rona he huna hian Mizorama EMRS paruka tangim zirlai le zirti tu za somnga antelani voin hian literary fest nei ni in naktuka cultural fest nei chunzomanianga kharna hun man ani bokang Social Welfare and Tribal Affairs Department Tarlandanin tundin muna EMRS kalpui mek paruko oma kumsang ni somni pathum somni pali academic sesona hiam EMRS paruka te zirlai sang khat zani som an om mekani EMRS lunglei le Serchhip te class 12 thleng zir theini in adang pali ate class 10 thleng zir thei ani a ti changklun le chulang te bo zui konga dan anga malak zelani Venkhan Mizoram DGP Anil Sukla IPS CHUAN SAITUAL District Police atlo DGP pu Anil Sukla hian SAITUAL Police Station le Superintendent of Police SP Office te tloa tundin munan manro nei le an na tho dan tlang pui enfia ngalani SP Conference Room a police staff te nena in kom na buat saya an harsa na le an ngai poimo zong te angai thla a athe angin malo lak pui tum thosoi bok ehuna hian DGP chuan duty le discipline poimo zia soin police te chu invong tak an ni turani ti Mizoram police tam tak an service lai an thichin chu poyati thosoin police te chu an hrisel na ngai poimo hle turina cha SP nena thoktu te tan medical check up ruwa man turina shilbok police kalkhom te nena chuan rui hlo do na konga thei to pa mala turina cha lirthe accident atlem na turin road safety chungchang a malak na khau tak nei atul thosoi bokani SAITUAL SP pu Pukras Kamal IPS 1 PowerPoint presentation pe in SAITUAL district police subdivision pakhatle police station panni aomti atarlanga tundin muna police somriat anom meka amairo chu sanction strength chu za somli pakhat ani SAITUAL KHESLANG lon zwalte chu ruk MLP Act bochiat na Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act chungchang le ruihlo kai noite anni DGP Sukla hi DIG pu Thomas ZODINGLIANA le aizola changa police official dangten andron troi oma tun naya pu Anil Sukla hian champhai le khozol district lo to in district dangte po tlo turin ro manna asia mani Venkhan MAMIT bial to MLA Engineer H.LALZIRLIANA chuan MAMIT VENG VC House THAR PANCHAYAT BHAWAN Building THAR HAWNG Engineer H.LALZIRLIANA chuan MAMIT VENG VC 10 House Tratak Mai an neita cholompui thu asoya thoho na thane na VC 10 khotlang an enkol chuan veng le khotlang in ma ason pha thina ni ti in mason na nezel tura mal turin VC te cha rorel na tha hnuai awan tlang nu na nuam thina chu chuan khotlang in lungrol na le mason na tam tak athlen thin thu soi MLA chuan MAMIT bial to MLA ani phatachanga bial chung khotin tlo kwal ngalin khotlang in mamo kan lo nga hle ni ti wantlang mamo thil chi sang community hall VC house NGO sang YME MHEP MOP ten mamo kan lo nga hle a chung kan mamo te ti hlotling tur chuan a thei angin ma kan lave a hlotlin na po mu nuala ni ti MAMIT khopui chunga po VC house la nei lo de ovek kan ni a MAMIT khwabi ka VC house thar pathum puitlin ani ta chu alom hle ni ti bok bial chung mun sanga community hall VC house YME committee room MOP in MHEP in te sakto ani thotar lang bok Venglun VC house honna program hi pulal chandama Venglun VCP chuana kai shwaya pusi ro chinga DLAO MAMIT baka khotlang IO tem thu an soini Engineer H.LALZIRLIANA bial to MLA hian Venglun VC temamua manatan computer setup e bok MAMIT Venglun hian kumsang ni paruka chang khan VC in rail ball nation an nechana tuna hian VC member panga mekin chena in zathum somnga vela oma mishing hi sangkha zanga borvel an cheng mek bokani
Mizoram atangin Mizo THLAI te Italy RAMA Festival atel TURIN ankal. Consul General of India Milan Italy le Northeast Institute of Fashion Technology NEIFT te changrualin an buat sai Northeast India Festival Milan Italy a September ni kwa sang ni somni pathum hian ni anidona hekuna hian Indian Council for Cultural Relations ICCR Ministry of External Affairs Government of India som le tirim Mizo lam shang te Mizo zai le rimoi tentir turim Century Folk and Cultural Troupe Art and Culture Department te chuan September ni sari sang ni somni pathum zan hian India chua sanin Milan Italian pana September ni som pathum sang ni somni pathuma India lampanin anron holi ang Mizoram troupe te chau hi he program a hian North East State shang ti ai ol lam tura soman ni a he program a Mizo THLAI ten tel theina tura ma lak sak tu Chief Minister chunga Art and Culture Department chuan lom thu soini Vain Khan tui chang bial tu Deputy Chief Minister Puton Lui chuan khozol zuchip venga Deputy Commissioner of State Tax Office chu HONG Honnein khom khozol zangen venga neya thu soin kwalian Puton Lui chuan khozol district in Deputy Commissioner of State Tax Office anei theita chulom omati thu soya Taxation Department chu sarkar ta na sum lalu tu department poimo tak ani angin sarkar po in angai poimo ni ti sarkar kumliam ta sang ni somni pathum chunga cheng vaibel sang khat somni zet chia an la khom the chu ro pui ti thu Deputy Chief Minister hian soibok Deputy Chief Minister chuan voin hontak Deputy Commissioner of State Tax Office chu khozol district fu ke kimzel nakonga thilpoimo tak turani ti im district mi puiten sarkar anjin nakal tlang an tho chhuani ti Puton Lui chuan mi puite har sana turim sarkarin chia khon atum lo thu soim dan sa hnuaya chia thata ka pek ero khwale tui thati dan turani ti bok Mizoram sarkar chuan mani kut ko inge in to del tumin hemi konga mumal zok in jail bol na kalpuinan Resource Mobilization Department THAR adin thupo hehuna hian atarlang Deputy Chief Minister chuan khozola District Office tam takhon ani to thu soim District Local Administration Office DLAO le District Transport Office DTO hon tuma malak mek ani thu tarlanga Revenue Department po mumal zok akal theinan sarkarin ma alamek zelani ti bok Additional DC Pulilfak Zwala Point Ho Soim Khozol District Office Thar Hon The Ani Le Ta Chu Alom Le Ni Ti a Mizoram a Kong Pui Le Rail Kong Thar Sial Mek Zela Ni Ti Tarlangin Hemikal Tlang Hian Ram Chunga Sum Le Pai Chivel Po Apun Zela Base Omani Ti Sarkarin Mason na atho zel theinan Taxation Department Poimo na chu alalang don chawani ti bok Commissioner of State Tax Puar Zosiam Liana chu hehuna hian technical report pe in Taxation Department chanchin le malak ni shang te tarlanga Taxation Department hi meinism ni sang kha zakwa somriat pariat khan Excise Department atangina indanga tundin muna Commissioner of State Tax nuaya zone sompali aizola zone pali le district dang soma zone pakhat cheu Deputy Commissioner kai shwaina in anum me kani kumsang hi somni pathum chungin MAMIT le sia ha a Deputy Commissioner Office le Staff Quarter honani a Lungle Office le quarter sakme kanibok Taxation Department hian GST VAT GST huamlo petroleum tax le profession tax te lakhomin tun nai kumnga chunga sarkarin chia khontur abituk zat chu ankhum zi ani Department Secretary PHLAZIRLIANA zela chuan kai shwain in lomna thu soya sarkarin mi puite hena thil tam taka pe a mi puiten anti vetur chia pe konga voina hontak office chuan ol samna thlen ngei se adu thu soya Joint Commissioner of State Tax pulal nun ziraral te chuan lom thu soin in khom hi kharani katizong khachanchin thar kan puan thei te chuni e